Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mugurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Mwe mudukurikira rero muri hirya no hino hatandukanye tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Twihuse cyane rero reka tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haba rero duhera amakuru yacu muri Kongo. Hari kuvugwa irengero rya Antoine Félix Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero bivuga ko bikomeje kuba amayobera. Rero hashize iminsi hari urujijo kw'irengero rya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Félix Tshisekedi aherereye, ndetse ngo byaje no guhumira ku murari ubwo televiziyo yo mu Bubiligi RTBF yatangazaga ko ngo uyu mugabo ari mu Rwanda mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, ariko bikabukuru ubu bivuga ko ngo ibyo bitari ukuri nk'uko amakuru dukura muri iki gihugu akomeza kugenda abitangaza. Namakuru rero yaje ndetse no kubeshyuzwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Kongo ndetse biza no gutuma RTBF nayo ngo ubwayo isaba imbabazi, nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abitangaza ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rubuga rwa Twitter. Tina Salama, umuvugizi wa Antoine Félix Tshisekedi, yavuze ko umukuru w'iki gihugu yagiye mu ruzinduko hanze ngo ku mpamvu zihutirwa ngo zirebana n'ibigendanye n'igihugu, gusa ntiyigeze avuga aho yaba aherereye. Bamwe rero batangiye kwibwa amakuru dukura muri iki gihugu, nyine avuga ko bamwe batangiye gukwirakwiza ibihuha bavuga ko Antoine Félix Tshisekedi ari Paris ho mu Bufaransa, aho ngo n'ubundi ibyari biteganyijwe ko agirira uruzinduko mu mpera za Mata, nk'uko rero amakuru n'ubundi akomeza kugenda abitangaza. Abandi bo bavuga ko uyu muyobozi yaba afite uburwayi bwamwibasiye mu rutirigongo, ndetse abavuga ibyo babidoko nyine abavuga ibi ngibi bavuga ko ngo babiherekesheje cyangwa se babiherekesha ifoto yafashwe mu mwaka wa 2022 ubwo yari yagiye kwivuza mu bitaro bya Saint-Luc de Bruxelles mu Bubiligi, nk'uko amakuru akomeza kugenda bitangaza. N'ubundi ibi byose perezidanse ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarabihakanye, ariko ntiyatanze amakuru ngo yanyayo asobanura aho uyu mukuru w'iki gihugu Antoine Félix Tshisekedi yaba aherereye kuva kuwa 6 Mata 2024. Ariko amakuru avuga ko indege ya perezida w'iki gihugu yo mu bwoko bwa Boeing 737-900 ifite ikirango cya ADRC 001 ngo yaguye i Bruxelles kuwa 7 Mata 2024 saa 8:54 n'ubu ubivugwa ko ariho ikiri. Mbese twe kwibaza ngo ni iki cyaba cyamujyanye mu Bubiligi, nk'uko amakuru akomeza kugenda bitangaza. Hari kwibazwa niba Antoine Félix Tshisekedi yaba yaragiriye uruzinduko mu Bubiligi ku mpamvu z'ubuzima, nk'uko bikomeje kuvugwa n'abantu benshi. Abandi rero bavuga ko ashobora kuba ngo yarahageze agafata indi ndege imuka ikamujyana muri Vietnam inyuze muri Guinea Bissau ndetse ngo na Bahamas, nk'uko amakuru akomeza kugenda abitangaza. Bivuga ko iyo ndege ngo birashoboka ko ariyo yamusubije i Bruxelles kuwa 9 Mata 2024 mbere y'uko asubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuwa 12 cyangwa kuwa 13 Mata 2024. Mu gihe rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ikomeje kumvikanamo imirwano, mu gihe M23 ihanganye n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe ihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR. Urugamba rukomeje guhanganisha izi mpande zombi, hari nako ndetse umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ry'ubowe na Colonel Nanga batangaje ko mu gihe kitarambiranye bari buze gufata umujyi wa Goma ndetse bagahita berekeza Kinshasa ngo gukuraho ubutegetsi bwa Antoine Félix Tshisekedi. Hari kwibazwa rero koko nimba Antoine Félix Tshisekedi yaba arwaye koko, cyangwa se ubu burwayi aribwo bwaba bwatumye ajya hanze y'igihugu. Gusa hari kwibazwa impamvu leta ya Kongo itari gutangaza aho uyu mugabo yaba aherereye magingo ya. Mu gihe rero Kongo yo ikomeje kugarizwa n'ibibazo, uyu mugabo kandi
we abadoko nyine abaturage ba Kongo bakomeza kugenda bamushinja ko umutekano muke ukomeje kugaragara muri iki gihugu byose ariwe waba ubyihishe inyuma, ndetse bakanavuga ko we n'ingabo ze bakomeje gushyigikira imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo ndetse na FDLR bakomeje guhungabanya umutekano w'iki gihugu, ndetse n'abaturage bakomeje kugenda bicwa umusubirizo. Ni mu gihe kandi hari amakuru yumvikanye ku munsi w'ejo avuga ko hari abantu bagera kuri 3 bishwe, hagakekwa ko uwaba ari umutwe wa Wazalendo wabishe ubwo bari bavuye muri banki kubikura amafaranga. Muri mu mujyi wa Goma rero hakomeje kuvugwa ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi bw'indengakamere, aho abaturage ba Kongo bakomeje kwicwa. Bakavuga ko rero ibi ngibi bikomeje kugirwamo uruhare n'umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo, ndetse uyu mutwe witwaje intwaro bikavuga ko ushyigikiwe na leta ya Kongo, ndetse kuri ubu ngubu uyu mutwe ukomeje kwitwara gisirikare, kuko bivugwa ko waba ushyigikiwe na leta ya Kongo iyobowe na Antoine Félix Tshisekedi, nkuko amakuru dukura muri iki gihugu akomeza kugenda habitangaza. Kuri wowe rero waba utarakanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha, ndagushishikarizaho gukandaho maze ukazajya uba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. Tugezaho amakuru habatandukanye by'umwihariko amakuru avugwa muri politike ndetse n'umutekano, kandi tuba twagarutse by'umwihariko ku makuru habari muravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabashimiye rero mukomeze kugira impagarika n'ubugingo. Amakuru yacu yo ku muyoboro wacu wa YouTube wa Rwanda Top News nakagaruka, mukomeze kugubwa neza kandi Nyagasani hakomeze kubana namwe. Amakuru yacu yo nakagaruka.